Muzi wase South Africa, muzi wase KZN kwaZulu, muzi wasophongolo. Sesiqedile ke umsebenzi wosuku besiyohlanganisa amehlo siyobheka la kwenzeke khona ingozi, sabheka i-truck sayibona imoto, sabona ukuthi kuleya moto kuseneyingcucu, kuseneyingcezu zekhanda, chopho nazonke izinto esizibonile. Esilitholile ke la ngoba sesibuya lithi igama abantu bala kusaba cindezela ukubona i-truck idlula, ukubona i-side tipper idlula. Sebethathe isinqumo sokuthi u-N2 uzozila, ukuthi uzozila insuku engaki ke angazi, sazolokhu silalela bona umphakathi wakhona ngoba uyabezwa ngendlela abashayeke ngakhona, bathi abakathandi ukubona i-truck iyehla noma iyinyuka ngo-N2. Iyona nto ebacindezelayo. Asibonge kakhulu kubantu abasixhasile, uPZ Mathenjwa, bese kuthi ke halfway forward Potchefstroom inhleli nekhona inkonzo lezi esikwazi ukuthi sisithathe sisibeke ebantwini. Sibonge kakhulu, singenile imizi emibili sathola ukuthi komunye umuzi ushone izingane ezintathu, kulezo ngane khona engamawele. Buhlungu yankenketha, kodwa angizugeqa amagula angehle ngobona njengesicabacaba ngethemba ukuthi ke sesolokhu sibeka indlebe sizwe ukuthi ke u-N2 umphakathi bathini ngawo ngoba yibona bathi uzozila u-N2 uqobo.